Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enebukele khona ngema ukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwe-channel ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola umyalezo phecelezi i-notification eyobe ikutshela ukuthi-ke iZiko Trend TV njengamanje-ke isifake ivideo kule channel-ke ngani zakwethu ngicabanga ukuthi-ke mawuyi-subscribe yale channel uyazi ukuthi-ke ngishare indaba-ke ey'suke zitrenda. So ingane zakwethu kule video yamanje angiphethe indaba ezitrendayo kodwa-ke ngithe nje angithathele leli thuba ngizoshare nani into ebalulekile. So njengomndeni wami ongithandayo, umndeni wami engiwuthandayo, ngibone kubalulekile ukuthi ngishare le information. Ingane zakwethu kule video yamanje ngizoshare ukuthi iZiko Trend TV engabe isiyenze malini since i-channel yaqala. I-channel ngayivula ngoFebruary, so namhlanje ngithatha leli thuba ngizokuvezela ukuthi-ke i-channel isiyenze malini since yaqala. Okunye nokunye sokuthola phakathi nayo ivideo. So njengamanje ngizoqala njengoba sikulona ipage la ka-YouTube esiphakathi ngiloge in nge-channel iZiko Trend TV. So ngizongena laphana kwi-logo ye-channel naya ka-right wakho lapha yaphezulu uZT umele uZiko Trend TV. Ngizongena khona, mangena khona bese ngingena ku-YouTube Studio, ngingena ku-YouTube Studio. So then sesikwi-channel dashboard-ke manje inhloso yethu angithi ukubheka ukuthi i-channel isiyenze malini since yaqala ngoFebruary. Then laphaya eka-left wakho kunalo 3 lines olapha phezulu eduze kwa-studio, studio onelogo ka-YouTube. Then bese kuba nama-icon ashona enzansi lapha azogcina egcineni, but-ke mina ngizongena kwi-logo yes4, ilogo yesine. Ilogo yesine iyona ephethe izimali zala kwiZiko Trend TV. So ingane zakwethu inhloso ukuthi sibheke ukuthi i-channel yenze malini from uFebruary engaqala ngayo uposta amavideo. Ngizongena laphayana-ke okune-date khona bese kuba u-last 28 days. Then bese ngingena ku-lifetime. Ku-lifetime okusho ukuthi since nje yaba khona i-channel. So bafethu-ke njengamanje-ke siyabona ukuthi-ke i-channel isiyenze imali ewu-10,224.51 cent. Yathola ama-views awu-972,700, close to a million. Bese kuba ama-watch hours-ke ahlanganisa isikhathi sokubuka kwamavideo akho. Omunye umuntu ivideo uzoyibuka 2 minutes, vele-ke amavideo ami isikhathi esiningi abawo 2 minutes, 1 minute kuya ku 2 minutes, ngingasho nje ngithi awadluli ku-4 minutes. Awavamile futhi ukufika ku-4 minutes. Then ngale channel sengithole ama-subscribers awu-20,900, okukhulu kakhulu lokho. Abantu bastrugglisha kakhulu ekutholeni ama-subscribers ku-YouTube, but iZiko Trend TV ngiyibone isheshe ifika ko-15,000. Siyibona manje akapheli nonyaka esifike ku-20,900 subscribers. Okusho likhulu lokho kumina, kusho ukuthi abantu i-channel yami bayithakasela, bayayithanda, bayayilandela. So ingane zakwethu-ke iyona mali iZiko Trend TV esiyenzile le since yaqala i-channel ngenyanga kaFebruary. So ukubheka-ke manje ukuthi iZiko Trend TV ngabe inamalini-ke njengamanje, engingasho ngithi imali iZiko Trend TV okulindeleke ukuthi ihole. Ngicacise la ingane zakwethu ka-YouTube, imali osuke uyenza kule nyanga imali oyoyithola ngenyanga elandelayo. That means mina imali engiyenza manje njengoba kuNovember ngiyoze ngiyithole ngoDisemba ngomhla ka-23. Lokho kusho ukuthi ngomhla ka-23 njalo uYouTube uyangiholela uma kuwukuthi imali engiyenze kuwona iwurechile u-1,000 rand. If ike yaba u-999 rand, lo mali abakusendeli yona, but if i-1,000 ngiyaphezulu bayakusendela yona. So ngizongena kulela page engicabanga ukuthi-ke silibonile nakho, singena la ku-channel analytics. Ngizobuyela emumva bese ngithi last 28 days.
of which njengamanje njengoba kumhla ka namhlanje umhla ka 18 umhla ka 19 that means it's no 19 days so izothatha nezinsuku ezingale. Alright, into engifuna ukuyibalula ukuthi last month i-channel asikhonanga ukuthi sihlanganise 1000 rand, so imali yaba u900 rand yangangena ke ngesimo sokuthi yayingaphansi kwa 1000 rand. So lo 900 rand engikwenzile ngi-add kuona, so ake ngithi iyona mali le i-channel enayo njengamanje okuyimali engiyoyithola mhla ka 23 December. Ingane zakwethu bekuzoshare nje lokho nani, mhlambe bakhona abantu abazogqugquzoleka abazo-inspiresheka ukuthi babe nethemba lokuthi uYouTube unayo imali. Yes bafethu, imali engekho but akufani, irent uyakwazi ukuyikhokha uma ukuthi uqashile, uyakwazi ukuthenga igross ngale mali leyo, ungakwazi ukuthenga igross. Uyabo, mina-ke khona amanye ama-channel engiwaranayo eceleni, mhlambe okungenza kube isizathu sokuthi mhlambe ungibone ngingaphosti njalo, mhlambe kwezinye izinsuku ubone ngingaphosti at all, kungenxa ukuthi vele kunama-channel engiwaranayo. So lokho kwenza ukuthi-ke nami mhla ngihole okungconywana cause le mali engiyiveza la imali yakweZiko Trend kuphela. La amanye ama-channel nakhona ngizophinde ngenza ividiyo uku-inspirisha abantu abalandela lawo ma-channel. Ngane zakwethu, ngibonge ithuba lokuthi-ke niyibukile ividiyo. Ngicela ningakhohlwa ukusubscribe kwe-channel, make sure ukuthi uyayilike-ke le video, ungaphinde futhi ukhophe i-link yevidiyo uyiposte noma i-WhatsApp status wakho just ukuthi udlulisele nokwabanye, mhlambe khona abazothi mabeyibona mhlambe nabo ba-inspiresheke, mhlambe futhi nabo baphinde baba umndeni weZiko Trend TV, bakwazi ukuthi mabengena kwi-link loyo obuyipostile kwi-WhatsApp baphinde ba-subscribe. Ngenza kwethu makhona mhlambe ke-officer ukwazi kabanzi noma officer nje ukufunda ngo-YouTube ukuthi uyenza kanjani imali, i-WhatsApp number yami ikhona bafethu, uhleze ngiyishiya kwamanye ama-video. Ungakwazi ukuthi-ke ungi-WhatsApp ngikwazi ukuthi ngikunike umhlahlandlela. Phezu kwalokho-ke bafethu, kunama-channel la engingawasebenzisi, engingasho ngithi wona-ke ngiyawadayisa, wona are-ready ukuthi mawufaka ividiyo enze imali, but lokho kuyoba kulula kumuntu o-around eDurban cause nami ngikhona, cause ukudlulisela i-channel komunye kudinga ukuthi umuntu nihlangane in person uze ukwazi ukuthi utransfere i-channel la to loyo muntu oyobe uyi-transfera kuyena. So bafethu-ke ngibonge ithuba lokuthi niyibukile ividiyo, niqhubeke njalo nisupporte iZiko Trend TV. Noma ividiyo ungayibukanga, ungena nje ulike ividiyo, lokho kwenza umehluko, kwenza ividiyo irecommendeke ku-YouTube. Leyo video ivela kakhulu kumuntu osuke nje engene ku-YouTube ngale ukuthi aze alisearche lolo hlobo levidiyo alisuke elifuna. Umuntu usengahehwa isithombe akwazi ukuthi angene evidweni. Ngane zakwethu, ngibonge ithuba, nisale kahle, hlangabezane kwividiyo elandelayo.